dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tau matewe rewa, iparewakan nyawana, na rewa lo kolino ci di bami na pigaw, memi rewa masidakkan ni waramparana. Magay pa, di na kada melo ka rewa masampajang, di na kada melo ka la umrah, padahal iro na Chinay tawe ko kilino, apa melo lo umrah. Di na kada melo ka la haji, aga pala, mau mensadakahkan hartanya. Magay, nasaba nisam, makadaya pasidakay di nang kanalit pangapalana. Mapasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Ya ko tau mapahang ito ba? Ito ampay sidape ito akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengeran ipasidakah. Magay nasaba ito pokok. Yan ito mata to. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak 2 rupa meto. Angka tau sogi waramparang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadinna, maseke itu. Maseke, apa maka dari mana katau melo yale? Namui di dito naganda. Yan ang katau macipi papenadinna, demeto, biasa tu katau makarawi, aku iteng kau to na yanong katau anu na makalo galun na, maji na tali 500, misa buna sumbangan, tau maseke, iya tu nasabaatin na macipi. Tanya waramparana na kurang, atin na meto macipi, na iya ko ati macipi, de gagap, de na may gana. Yan na tu ampay nabita na pagurongang angka tu pak burana ati na sogi kega surah al-waqiah. Yan nagkataw to 5 cipi papinadin na surah baca suratul waqiah masagena tu papinadin na. Yaitu pak burana pak lasati je yaitu macipi papinadin itu. Lihat tu ko tau kasyasi, lihat tu ko tau peri silangang. Iya ko tau kasyasi melo iman rin na degaga. Dito ka ko penra to. Makadang kanan resede na ganan re ko bajay. Oh berarti sogi manamoy. Pa iya to nasangin nabita sogi ang kanan reswe ang katonan re ko bajay. Ang kanabola non roy machinong kemudian ang katona bayinena. Iya na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan nak tahu Andre na tapi dia nak bayi ni tanya apa tahu sogi itu. Tanya apa? Ia na tunasa Nabi tahu sogi itu. Makanya itu tepak 2, maka dah kau nak engkau tahu kasyasi. Selain tahu kasyasi itu, ia tu mendaria mak dareke tahu peri man itu tanya tahu kasyasi. Kesa tahu kasyasi melu manre na degaga. Ia sangnya tahu peri angka motorok na melu mangoto. Ah, ia na tu. Tahu peri mi itu. Angkau tahu na cidi me pak ganai 2. Tahu peri itu. Ina tu 5 kibo surat katarang kurang mampu. Pano kantorok desa cia capu nang kasih bantu nang kasih bulak matana. Tahu peri mana gitu. Ternyata kasih asia itu. Ya dia aja tak remaja nang kemak bula walau terima bantu cocok ni na tahu peri memang ni. Apa hangi? Lasati itu yaitu lasati. Makanya ia sange suku papenading Pak Burana. Jadi ia ko denule pakan kaya sange syukur ia tabaca nasabak ternyata ia surewe narubah ya. Narubah papenadinge mancaji genap. Biasa ka na poda guruta maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara kaya pala tau masaginay papinadina. Ero tau masaginay. Iya talu pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa. Nomor si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna komelo yala pangurus masigi. Ega yang penting tau malempu. Namo de gaga galarna ko malempu mo.
Pak Mega tu tahu malampe galarna tapi matandri to kelesin nah. Akhir. Dia namanya jaji mesigi mako itu. Yang kedua, ia naruna napa? Maka daya kau pangurusuk masigi na aja na ia tahu sugi muala. Sapai tahu masagenai papenat dina. Pak yani tu di mak bantu ya tu tahu mega gagana tapi macipi papenat dina tu lidareki mina bawako. Si runtu si mak dareke si runtu si ko mak dareke si padahal itu namanya ilau gagana. Tapi mak dareke memang ya Pak Mito iku ilawi. Kemudian yang ketiga maka de guruta ia tu ko masigi sikola yurusuna matarutaru picede. Betungan na aja mo ang kalinga mana kung kana pau tahu ya Pak dia tu gak jadi. Pak sini na tu teh ya puluk ketina na pau manang. Makanya segala sesuatu narik yurus si agama ya Pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu, yang kedua tilau dongang, yang ketiga